Ćao svima ljudi, danas gledate moj novi video gdje ćemo igrati The House 1. Ovo je neka horror igrica. Da, ovo cijelo tu ima neke ovdje. Ovo pada neka lopta. Ko se tu smeje tamo? Da li neko novo nosi? Ja. Wow! Pukla slika. To je nesreća. Pravo na ovo djete se pokazalo. Le. Bez glave djete. Le. Jebem ti mater. Jebem ti sve da ti jebem. Uplaši me da više. Daj. Čekaj. Ovdje vidim neko pismo. Happy birthday, mom. We know that you're suffering from love you. Da. Ona mene voli. Šta je? Wow. I love you to kiss. I will love you. I promise. Ujebim. Ćao biti. Razrešavam. Krv. Neću plačem. Daj. Nijesu ništa. Bre, ovdje ništa ne piše. Sve. Ajde. Mašena. Ćao, brate. Mislim da ćemo ovo brzo da pričamo. Evo idemo neka. Free day, znači 5. mart. Šta to desi? Malo me plaši voljati. 5. mart. Šta se desilo 5. marta? Au. Ko te prođe? Ej bre. Esti bre. Skote školu. Što prate ruža? Pad pismo. Ćao. Najprije kažu lice da vidim da li je lijepa. Au. Ovo sigurno kad prasa. Lele ljudi. Ima lijepa oči. Malo me plaši ta slika. Daj bre. Ajde bre više. Uf, brate kako ruža. Malo me plaši. Tak slika brate. Pogledajte mu oči. Gleda me. Ne. Ljudi, slabe. Aha. Sorry and goodbye. Što da biš ne mogu čuti? I am so... love you. Da, uvijek brate da taj rečec piše love you. Daj bre. Pištolj. Opa. Sad možemo da ga ubijamo. Bolje da su dalje. Ne. Ajde ga pucam. Yes! Headshot! Headshot! Vrate. Pah! Koliko sam ga doveo ruku. Evo vidimo ovdje neko pismo. I'm sorry to go, too good for what I have done. I love you, my family. So I killed my family. On je ubio svoju familiju. It's the only thing I can
Tuto, stay dottering him forever. Dobro. A? Jebe me mate. Krv. A, to sam si ja isekao. Ne brinite ljudi, nemoj da se plašite, to sam si ja isekao. Pogledajte. Ovo moja lepotica, znate. Ajde. Da, šta se da? Ljudi. Ljudi. Da, stimo već 5 minuti 40 sekundi. Ljudi. Bolje da su dalje malo, nemoj da mi izađe. Jer meni će devojka da uplaši. Pogledajte. To je moja devojka. A, vrtukinja. Vrte, kako ružna. Šta se desilo mojoj devojci? This is not a true story. I photos, message and story have been made up used for Asper. There is bla 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 bla. Dobro. Nećemo da lajkamo na Instagram i Facebook. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se svidjelo. Hvala vam što ste gledali. Subscribe-ite, šerujte, lajkite video i čao! Ajde bre.